se bana b'iwacu Masisi, muraho se bana b'iwacu Rucuru, Abanyakalehe turabazirikana, aho muri hose turabaramukije. Muraho se bana b'iwacu Masisi, muraho se bana b'iwacu Rucuru, Abanyakalehe turabazirikana, aho muri hose. Baravuze ngo uwo munyamahanga muzana nta munyarwanda wari uhari. Ninde wari warababwiye ko ntari umunyarwanda? Masisi ni Rwanda, nibyo dupfa n'Abanyekongo. Jewe navukiye Masisi, kandi narababwiye ngo tuzabiharanira kugeza igihe tuzabibonera, ariko nakuriye i Rwanda. Ry'abatisimu n'izina ryawe wavukiyeho, ubwoko bwawe, umuryango wahawe na so cyangwa se na nyogokuru cyangwa se n'ubundi muntu wo muryango, nyogosenga uwo ari we wese, bagashyiraho amazina ya so na nyoko, barangiza bagashyiraho n'ubwoko bwawe. Ndi umunyarwanda, biranditse ngo Banyarwanda. Muzabaze Abanyamurenge bose babatijwe mbere y'iyo myaka, inyuma y'iyo myaka, bose banditse ko ari Abanyarwanda, kandi ni ukuri. Donc ndashaka kubavanamo complexe d'infériorité. Iyo complexe isoni, kwitinya no kwigaya, kwiyanga, wivanamo n'ubumuntu ndetse. Refuser les complexes. Ndabicyo gihe muri Kongo y'Amajepfo arabisunika, arabiherekeza bigeza muri parlement ya Kinshasa, niho byemewe. Tonge kuvuga ngo nde turi Abatutsi, nde turi Abanyarwanda, n'ukwiyanga no kuyambura ucyo muri cyo. Ça c'est un. Icya kabiri, hari ababikora bashaka ngo twitandukanye n'Abanyarwanda, ntaho duhuriye, ntaho dufana, muri koza ubusa muri bo. Uko two kwita gucenga cyangwa se kwihisha, ukajya mu gicucu ngo ntamenyekana. Ni mwange complexe. Iyo ni ambahaye, ariko sintegetse ushaka ngo gume yihisha nagenda. Hano mutekereza kuja kurwanira igihugu cyanyu, ntunatekereza nibura ahubwo no kwambura n'ishati ufite ngo yohereza bari ku rugamba. Uko bandeba se honte, biteye isoni kubona abanyu barara mu bijabo n'imbeho ibatunda. Ejo uzaje ngo zishyure intellectuel ngo ngiye gutegeka igihugu, uzagitegeka igihugu kibonye. Kizarwanwa n'imisega, kizarwanwa n'amateka, kizarwanwa na ba nyiracyo, ari mwebwe. Mbonye okazo iyo nza kugira n'umugisha ngo abandi baba mu bisirimba bazi, bazabantera isoni nyinshi kwiruka ubyinira ku butaka bwa Kenya, warangiza ngo nta umukristo udakunda igihugu cye ni umupagani. Tuja mu ijuru, tuzaja mu ijuru tuvuye muri gakondo yacu. Ntawe uzaja mu ijuru avuye muri gakondo y'abandi. Ntawe uzaja mu ijuru avuye muri gakondo y'abandi, kuko Yesu azaza kugaruka buri muntu wese, buri gihugu cyose ari libere. Mukubona hano abantu bakora cotisation, abasore bangana bareke bafite amafaranga, liste zikaba 10, zikagera 10 utibonaho. Est-ce que tu es fainéant cyangwa tu es munyamurenge ou bien tu es quoi? Uretse nabo hamwe n'abapasitore rero ngo ni umupasitore ngo sinkotiza. Un pasteur est un étranger. D'abord, ce que nous faisons, ce n'est pas l'évangile. Il y a un moment où dukora ntabwo ari ivugabutumwa. No, ivugabutumwa ni ku bapagani. Ariko turiko dusubiranamwo, wari ahangaha haja ahangaha, wari ahangaha hagiya, wahari ahangaha, n'utudumbidumbi. Aho guca mu itorero rya Mwogere ngo ngiye kugira riri no birano bireka.
Hereza amakoti ruguru. Yego, niba ubwoko bwacu bwarabanje mu gitaka cyitwa Imurenge, les gens ne comprennent même pas kuki abapfurero barwanyije iri zina. Kuki bafite abasore bakuru bangana batya n'ubu bataramenya pourquoi iyi ntambara imeze gutya. Kuko turaza kubigeraho, icya mbere gihari ni iyo bavuga ishyaka, gukunda igihugu, biba birimo ibindi bintu. Gukunda igihugu, number 1 ni ukugiteza imbere, number 2 ni ukukivuga neza, number 3 ni ukukirwanira, number 4 ni ukwemera kuba martiriya, kwemera no gupfa kubw'icyo gihugu, kuko akindi uzabona mu isi kizitirirwa iwanyu keretse hariya. ibintu byo gucyura impunzi, ntabwo umuryango w'ubumwe bw'abibumbye uzacyura impunzi. Impunzi zicyurwa ari za 59 hano mu Rwanda zacyuwe na RPF, ari za 94 zacyuwe na RPF. Ahubwo reka dusabe ko bashyigikira M23 kugira ngo izacyure impunzi z'abanyekongo bari mu bihugu bitandukanye. Rero iyi myanzuro tuze kureba cyane cyane dushyiremo ko intuza M23 igomba gushyigikirwa ikemerwa nk'abarengera abanyekongo b'abatutsi, kandi ni nabo bazacyura bene wabo, naho UN ntabwo izabacyura rwose impunzi. Murakoze nyakubahwa Speaker. Kugira ngo mu izina rya komisiyo idasanzwe igeze ku nteko rusange incamake ya raporo ya komisiyo idasanzwe ku bushakashatsi ku ruhare rw'amateka y'ubukoloni mu bibazo biri mu karere, by'umwihariko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikagira n'ingaruka ku mibanire y'u Rwanda na DRC. Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, ba nyakubahwa ba Visi Perezida, ba nyakubahwa Abadepite, ku itariki ya 26 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2023, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane yatumiwe mu nteko rusange y'Umutwe w'Abadepite asobanura ibibazo bivugwa hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, agaragaza ibyo guverinoma y'u Rwanda yakoze kuri ibi bibazo n'ingamba ifite zo gukomeza gusobanurira amahanga uruhare yagira mu kubikemura burundu. Abadepite benshi bafashe ijambo kuri uwo munsi bagaragaje ko ibibazo hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bigenda bigaruka birangiye burundu. Nagira ngo nagaragaze ko nk'uko bigaragazwa muri iyi raporo batugejejeho, muri ubu bucukumbuzi batugejejeho, nuko ikibazo cya M23 kigaragara ko ari ikibazo cya Kongo nubwo bagitwerera u Rwanda. Ikindi ni uko Kongo yagiye igaragaza ko ifite ingamba, ifite ubushake bwo guhirika ubutegetsi bw'igihugu cyacu, ariko nkaba numva ari ukwibeshya. Hano binagaragara ko umutekano w'igihugu cyacu utunzwe ku buryo budasubirwaho. Umuryango w'Abibumbye, Ububiligi, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba usanga batanga amabwiriza mu kigomba gukorwa mu karere ku birebana n'umutekano muke n'intambara ziharangwa, by'umwihariko aho bashyira u Rwanda mu majwi ko ari rwo rubitera, bakitwaza nk'aho nta ruhare bo bagize mu bibazo by'umutekano biharangwa ndetse n'ingaruka zabyo. Nyakubahwa Speaker, nge numva ibi bihugu maze kuvuga ari byo byafata iya mbere mu kuvuga ikigomba gukorwa mu karere, aho byafasha mu gukemura ikibazo, aho gushaka ndetse bakanafasha gushaka igisubizo kirambye bahereye ku mateka yabo agaragaza ibibazo bihari bagizemo uruhare runini. Aho Ububiligi buje kuragirizwa u Rwanda na Société des Nations yaje guhinduka ONU, byaje gukomeza kugaragara ko amakimbirane, amacakubiri yakomeje kwimikwa n'abo Babiligi. Nkaba nsanga rero yaba Ububiligi ndetse n'iyi miryango mpuzamahanga twavuze cyane cyane ndagaruka kuri
ONU ndetse na biriya bihugu byari biri muri conference de Berlin bakwiriye kugira uruhare rutaziguye mu gukemura ibibazo bigaragara muri aka karere cyane cyane ibiri mu burasirazuba bwa Kongo. Kandi ikibazo kiraha gikomeye nuko isi idatabara. No muri jenoside ikorerwa abatutsi hano byaravugwaga ku maradiyo, bikavugwa mu mateleviziyo, bikandikwa, ariko ntabwo isi yadutabaye. N'abari aha ngaha bahambiriye imbwa zabo n'ibyabo byose batabatutsi mu maboko y'interahamwe, zisigara zibica abo batashye. Murumva ni ibintu birebire, ariko ukavuga ngo none se nidukomeza gusaba abibumbye ngo batabare, bakaba n'ahandi hose badatabara. Munibuka nuko no mu 1948 haje umwanzuro uvuga ngo jenoside ntizongere kubaho ukundi, tureba ahubwo ko ikibazo cyakemurwa na Kongo bwami. Uribaza uti kuki ibihugu byose bikingije Kongo, u Rwanda ariho hagera aya makimbirane? Biragenda, si abakolonijwe n'Abongereza, si abakolonijwe n'abandi, n'abakolonijwe n'Ababiligi cyangwa baragijwe n'Ababiligi. Araha ari Burundi ukajya Kongo, nibo bazanye amacakubiri. Amacakubiri yari ariho amara abantu ahangaha, amara abatutsi ahangaha muri 1994 banyarukiye hariya barayimukanye. Noneho abantu bajyaga bitwara nk'Abanyarwanda, baba Abatutsi baba Abahutu nk'uko babikoraga ahangaha. FDLR yo ngiyo yabijyanye mumenya kwiru uyu munsi. FDLR ubu yabaye iri muri leta, ntabwo ikiri FDLR uruhande, yagiye muri leta. Turavuga guha international community, UN cyane cyane. UN se nibifatanyije n'abatakamba n'abitwa hirya no hino, nanjye nifitiye impungenge no kubabwira icyo bazi. N'ibi bihugu bindi tubaza ntawe utazi ikibazo cya Kongo, barabizi, ahubwo hari ubushake buke bwo kugikemura icyo tukemeranye bose. Kandi niko basayinize international humanitarian law ibagabanira niba hagize amakuba ku gihugu batabara, kubyo ariko hadatabarwa bari abantu bari mu makuba. MONUSCO ngwira Rwanda M23 yari ishaka kurengera abatutsi bo muri Kongo, none turayisaba kugira ngo ihindure. Rero ibintu byo gucyura impunzi, ntabwo umuryango w'ubumwe bw'abibumbye uzacyura impunzi. Impunzi icyurwa ari za 59 hano mu Rwanda zacyuwe na RPF, ari za 94 zacyuwe na RPF. Ahubwo reka dusabe ko bashyigikira M23 kugira ngo izacyure impunzi z'abanyekongo bari mu bihugu bitandukanye. Rero iyi myanzuro tuze kureba cyane cyane dushyiremo ko intuza M23 igomba gushyigikirwa ikemerwa nk'abarengera abanyekongo b'abatutsi, kandi ni nabo bazacyura bene wabo, naho UN ntabwo izabacyura rwose impunzi. Murakoze nyakubahwa Speaker. Jewe numva noneho ko ndumva ahantu ngeze nogenda kamangena nkamande mu Munyakenya umwe ufite sida igeze kuri degere bene yayindigize nkayipompa namara nkayitera nkagenda nkicuruza muri bamayi nkicuruza kaza mpera ku mwana sekuru ise bose nkicuruza namara urokotse isasu ryatwirwaneho tazarokoka na sida. Kayibatera umusazu wanje basi nuko kuko nubundi ni mafu ukitera sida ukaja muri mayimana cyane nkayirwanisha umubiri wanje taho bitanya no kugira ngo bakurase kuko bawariyemeje ga nubundi. Sur le même plateau aussi la RTNC en disant que nous comme communauté Banyamulenge ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Bien au contraire, les différentes invasions que fait le Rwanda ne fait qu'exacerber les problèmes de cohabitation qui peuvent exister. Parce qu'il en existe aussi entre les Luba et les Katangais. Nous l'avons vécu ici.
lors des joutes électorales, on a senti une certaine violence qui est revenue entre ces deux communautés. Nous le vivons aussi en Ituri, entre les Ema et les Lendu, ou encore ici, plus près de Kinshasa, entre les Teke et les Yaka. Tous ces problèmes de cohabitation sont des problèmes que doit résoudre la République démocratique du Congo parce que ce sont des défis internes. Point n'est besoin de voir un État voisin devenir l'avocat d'une partie de notre population et intervenir militairement avec plus de milliers de soldats, soi-disant pour protéger une communauté. Non, l'agenda est tout autre. Parce que je voudrais savoir, et je pose la question, qui protège la communauté Banyamulenge installée ici à Kinshasa? Est-ce le Rwanda? C'est notre État. C'est la RDC qui les protège. Nous avons ici, à Kinshasa, des membres de la communauté. Moi, je les fréquente, je les vois tous les jours. Ils circulent librement dans les villes de Kinshasa, dans la ville de Kinshasa. Nous avons notre communauté en bon nombre à Bukavu. Est-ce que c'est les Rwandais qui les protégeaient? Bien sûr, je parle d'avant l'invasion, parce qu'aujourd'hui, ils voudraient dire que c'est eux qui les protègent. Non. Bien avant l'invasion, qui les protégeait? Ce n'est pas le Rwanda. Ceux qui sont à Uvira, ceux qui sont à Lubumbashi, ceux qui sont à Kolwezi, sans oublier le gros qui vit dans les hauts plateaux de Mwenga, Fizi, Uvira, à Minembwe, puisque c'est le coin qui est le plus connu. Ce n'est pas le Rwanda qui les protège. C'est notre État qui les protège. Il peut y avoir effectivement des manquements. Cela peut arriver, mais il n'est nullement question, et nous n'avons pas invité le Rwanda à venir régler ce problème.